Skonto sam kako glasati, a da tvoj glas ne ukradu. Kako glasati, a da tvoj glas nešto znači u ovoj državi. Nas je oko 3 miliona, recimo, gore dole. A imamo Livanjsko polje koje je najveće na svijetu. Zašto to ne iskoristiti? Pazi ovo. Odemo svi, nas 3 miliona gore dole, odemo na Livanjsko polje. I glasamo tako što budemo prisutni tu. Nas ne mogu ukrasti. I ako si za, odeš na jednu stranu. Ako si protiv, odeš na drugu stranu. I nek traje, brate, negdje oko 3 dana, 5 dana, koliko god treba. I kažeš da će biti muzike, ića, pića, sajam, šta ja znam, odjeće, sajam stoke, sajam hrane i tako privučeš ljude tu. Jer nama je to u krvi, mi volimo njivu, mi volimo igranku, razumiješ? I oni koji možda i ne misle glasati, dođu radi toga da se malo provedu. I to bude svjetski događaj. I onda će Švabo, kad vidi to, i on će onda.